Abagore b'Abanyamerika bitezweho kugira uruhare rukomeye mu kugena ibizava mu matora y'umukuru w'igihugu y'uyu mwaka wa 2024. Muri iyi myaka ya vuba, abagore bagiye biyandikisha kuri liste y'itora bakanitabira gutora ku rugero ruri hejuru cyane kurusha abagabo. Ndetse mu matora yo mu 2020, umubare w'abagore batoye warushaga uw'abagabo ho za miliyoni nyinshi. Nubwo abagore atari bo tsinda ryonyine ritora, uburyo bagiye batoramo buraha amahirwe ishyaka rimwe kurusha irindi. Ubwitabire mu gutora ku bagore bwakomeje kuba hejuru kurusha ubw'abagabo muri buri matora ya perezida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu mwaka w'1984. Kandi nk'uko bitangazwa n'ikigo Center for Women in American Politics, abagore bakunze gutora cyane abademokrate kurusha abarepublikani muri buri tora rya perezida kuva mu mwaka w'1992. Yifashishije imibare iheruka yo mu ibarura rusange muri Amerika, umuhanga mu by'ibarurishamibare ry'abaturage William Frey wo mu kigo Brookings Institute yasesenguye uko amajwi y'abagore azaba yifashe muri uyu mwaka w'2024. Avuga ko ishusho y'imitorere yabo iha amahirwe abademokrate ku ruhande rumwe bitewe n'uko abatora kuri ubu biganjemo abagore bize kugeza ku rwego rwa kaminuza. Abagore batize ku rwego rwa kaminuza bakunze mu mateka gutora umukandida perezida w'abarepublikani, bazaba bari munsi ya 40% by'abagize inteko itora. Dusubije amaso inyuma mu mwaka w'2012, aba bajya bita ko ari abagore bo mu cyiciro cya nyakabyizi bari bagize hafi 1/2 cy'abaturage bose batoye. Muri 2012, abagore b'abazungu batize kaminuza bari 48% by'abagore bose. Ubu ni 38 gusa by'abagore bose. Hagati aho, umubare w'abagore b'abazungu bize kaminuza bemerewe gukora bakunze cyane gutora abademokrate urimo kuzamuka. Mu 2012 bari 23%, mu 2024 bihariye 27% by'abemerewe gutora. Ijanisha ry'abiraburakazi n'abagore bakomoka mu bihugu byo muri Amerika y'Epfo bemerewe gutora ryagumye kuba rimwe nta mpinduka. Muri leta zirindwi z'isibaniro, umubare w'abagore b'abazungu batize kaminuza bo mu cyiciro cy'abakozi urasumba kure uw'abayize. Ariko kandi yewe no muri izo leta, umubare w'abagore b'abazungu bize kaminuza urimo kuzamuka, ni mu gihe uw'abatarize kaminuza wo umanuka. Ni uwuhe mukandida uzabasha kwigarurira ingufu z'amajwi y'abagore? Abagore bumvikanishije ijwi ryabo mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko yo hagati muri manda mu 2022. Abenshi mu bagabo icyo gihe batoye ishyaka ry'abarepublikani, ariko abatora b'urubyiruko by'umwihariko abagore bavuzweho ahanini guhagarikwa ikiswe inkubi itukura cyangwa se ubwiganze busesuye bw'abarepublikani. Abagore bakiri bato bakoze ikinyuranyo kinini muri iryo tsinda ry'urubyiruko. Ikibazo cy'uburenganzira bwo gukuramo inda cyasunikiye benshi muri abo bagore bato kwitabira gutora, ariko kandi ugukuramo inda ni ikibazo ku bagore b'abademokrate barengeje imyaka 50. Conversely, we see tubona ku ruhande rw'abademokrate ibibazo nk'intambamyi za demokarasi, gukuramo inda n'uburenganzira bwo kuboneza urubyaro ari ibibazo byo ku rwego rwo hejuru birimo kubasunikira kujya gutora. Hanyuma kandi rero hari impamvu abahanga mu by'ibarurishamibare ry'abantu n'abakora amakusanyabitekerezo batabasha kubara. Ibyo ni ukumenya niba umukandida w'umugore usanzwe ari umwirabura azatuma ubwitabire burushaho kwiyongera mu bagore batora. Abagore bize kaminuza basa nkaho bitabira cyane kurusha abatarayize, icyo ni icyambere. Ikindi, niba hari umwihariko urumva udasanzwe kuri uyu mukandida, kuba dufite umukandida w'umugore bishobora gusunikira bamwe muri bo kurushaho kwitabira. Mu matora ya perezida yo mu 2020, abagore bari bihariye hejuru ya 1/2 cy'abatora bose, bari hafi 53%. Kimwe no muri menshi mu matora y'umukuru w'igihugu uzatsinda mu matora yo muri uyu mwaka wa 2024, amaherezo azaboneka bitewe n'abitabiriye amatora ku bwinshi abo ari bo. Nuwuhe mukandida uzabasha kwigarurira ingufu z'amajwi y'abagore? Reka tubihanga amaso. Mwakoze kudukurikira, naho ubutaha.